Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhun Muay Thai Association of Meghalaya ha jingi kendo bat kinong pathai kubor ha ka khat sauterik mentau benai risau arjar khat kendai ha Shillong Press Club kalapan bena ba shen kani ka seng kat sapelong ya ka ransan ya kop ka ba ha kani ka jela Meghalaya ha jingi la kai Muay Thai Hapo ka jingi alam jong ginong yalam ba kuntup yo president uba Angela Sun u vice president uba S Basing Roy Kharjandi bat u secretary uba Ronnie Rani ha ka jingi kren ba kinong pathai kubor kila yato ba ya kani ka lempung ka bala tip kum ka first Meghalaya state level Muay Thai and Pro Championship on perlong ha gilais ngilenter kata nado ka arpsau hado ka arpun retorik mentau benai risau arjar khat kendai Kani ka kanhun ka layatho ba kumba ka long menta ban penlong ya kani ka lumpung ka ba on sadon kumba sispa san pangut kinong ilakai kiban ya shimenta leng ba ka jingirap jong menteri sarkar ba khmi ya katanat sports and youth affairs ya ka ring kilayo nreitang ya ka jaka kindang pentikna khamhadin ban penlong ya kani karansan ya kop don kampisa kumba arlak tengka ai nrei nakaliang ka sarkar kimpat yo gano-gano ka jingkular ban yo jingirap na benta kani kani long kum nakaliang sen kani ka sen bangkong la organize yang ini kan turnamen keumutan marwa sibun kijing dan markalong marni Muay Thai imla pelekai kumpi gue yung kalong kumiki tatami sport ketet marni don kam ya ka ringi ban yelekai but ni don lu menghable ini koi kru kat kum ka pada traditional jong ka arts jong ilim si Muay Thai de nila kajing bom lam Orang ni mana ini keluar si kelas lem, in pulang apsa bandon ke klinik, nam ta ke klinik, referee and judges, nang ta apsan ba referee, kalau mereka angga nam ta tournament championship, but ada yang ta kini kena kita job nang ni nak ni ka championship ta, klinik sen ya ka the forthcoming jong ka national championship, ka belong pok Manggolo, pok beach, naruh khat khandai do apply track. Jangan terlalu apa Manggolo. Kendai dulu. Karena juga kendai lah. Jom November. Oh Jom November. Jadi ni tournament kita kesin bukan kom. Kebiar organize tu biar tournament kita berlangsung beach. Jangan try kini kita kesin kebiar Muay Thai kelalap ngangkut India kelalap lalang bu record nomor 4 julak pengi organize kinja tournament ban berlangsung beach. Kun kijai ban pecah, beri kebun pecah, tiga hari tiga. Jadi ni kita iksin penkong, pengkermen dua hari partisipan kin poi nilai ke amateur, elite, nangka bang nilai bagi ke profile. Hamil, Amateur elite ke profile. Nilai elite, nilai lang ke amateur, elite bagian profile. Jangan partisipan nanti nanti akun dari state. Raikin tunang coach ki sanspa ngot ki players ki banwan bansi mentang di championship. Te nagaleng jungi imdan isu nurkran ni sulong do IPF kubor do ki tunmi ini kubor nam ta kanika dan jungi kawan salam chen hong punai. Ni contribute ki membar kepada nende ngin haban sim bisa ki kena katno ku bangio larang iyo kala jirap angno nuno nagaleng serta itu final fisik. Nah, nomor ni pelong kita action berpromote ya sport, pemilih bisnes dan in imjan nak kena ni kena. Nomor kena kita sim yang ni disiplin ni bilik kai ini jadi kena kita tu. Tapi approach kalau bah mention lagi for e-commerce juga dong nyerap dan rei hamun pelong yang ada sangat fisik lahirap ini nyerap setengah ini. Kalau lagi datang tu rei long alis kilaan, ni sungguh kata kilaan. Sebenarnya yang mengalih partisipan mengaspok Mexico komentar pok Cancun komentar sini referee yang ni tinggi thok ke application hang ni dan player kepada numur melam spok Cancun menakan ni last year kebelong adu sport trick adu aku trick apa Cancun untuk last year aku naik dan nomor bom yok pisah ni dan aku player benar dan jing bom yok pisah dia kena haban drop out no ni yok syuk sebentar te ngalih nak tambangan dan rek sokar kelahiran silap kai dengan lalu so ai brom ni sokar at least kalau ai ada melak ai sibun rumah dan rek dia ni kalau balar ni yo lek masih minta sebab kemudian hak blut nak pelan tolong masih tinggal